Oh, I do a meme teacher, Chramade, or so could do, and I won't be able to be a bisou and a baby him saying. Mema munyina akwaba. Mamenko na menko ma me professor akwaba. I ene prof anam sa ni bedi nkomo. Me hu mo messages no me ready bi. Mo ni age ho. Yedamase. Mo a mo akire mo adwen. Mo a mo ne yen adwen enye pani ade nyina. Eno nti ne ka se kabi ma menka bi. Democracy. Munyina akwa mo ne adwen ye pa. Na ese ne nka adwuma na ye na wo se jai. Prof. Minua. Akwaba. So ho ye de. Oh, nyame adom. Anade me kan nya ne sa na tie. Oh, sa na tie. Na ne ya adwen ese ye nya adwuma bi o. Sasa. Ma de wo ye wo se woni obi ese wo pia obi. Sa. Obi aba na han yes aye masa sa de a. Se nya yi. Abusia mo prof dada wonam ne bebo nkomo na ene enkomo no eye nkomo bai. Atati o the overlord of Dagbon. The overlord of Mamburugu. The overlord Edoson. Nayiri onu say oye overlord. Na yana overlord. Debre na overlord no kra na echire say. Ede ni overlord. Ene ye pese ye wram. Ye hu se obi ye overlord a. Ono no oso eche paramount chief. Anase say enetie. Eya adesua minu mienu ebeboa se me no tie no kwasem se minim ti ye ne prof ebesua de ti kame ho na ye nyina nsua de se de ne me nso me ba besua ade no prof Minua. Akwa bebi Yeah, mo me jeso. Aya ne etati overlord pempi ne ya ne ka overlord a baby aya na eta efre eba no eye menti fedo ho eno na mimi nim ya ka overlord of Gonjaland, the overlord of Mampurisi, the overlord of Bungurubu Yoyo, the overlord of eho na ese me tifri. Overlord no den. Yo minua me do ase. Overlord no. Ni titia ne se ma memfa na nanom etranse wa hemfia. Be se setup no memfa nye example na T4 beti ase yi. O ahemfo no ti ahemfia wo nse ohene no a oye overlord no otese ye raise platform bi e no no na konwa no siso nti ono kronchen wo ma maka no ansana na trankonwa ni fa bi nkuma donten akwam nom na wo so etete ne nchen eno na kire se oye overlord Enti sawre de wo kan na me to so sawre mposimpie na obekwa ahemfie ne wo de e kan se ebi aboma anase veranda ama platform bi a ya hye diet se pulpit aso dem na eno kra no ni nyina anyepe o ma ye ne se stairs o fra twede no enti ye wo last stop enti ubehu no na last stop no eho no na ohene nete na mo maka no we konwasia na esane ba saa ko bense edi besi form eno na wo chiri saa na me chire no oye overlord ena na brempon atwa ne ho ahia ena na dikrufo nso ewo ho ahemafo ewo eno na chese oye overlord no overlord no chese oye lord over some people oye wura bia ohom chen ana okron chen na dehia atwa ne ho ahia eni pensia netia nanso overlord no esren chen enum na eka ne ho nyina no sa the structure no sa na tie esa honhum nyina nyankopon na yekese sa enti no ye betumi anya abrempomfo mfa se abrempomfo be se 10 ahia omso ye nyi baako na oni yanim oye overlord otase at the moment wo mu nyina beti ase se ye nyina ye pede nanso edanse bo nipa baako pe ne bedi anim aboy ohahini kakahini omokokora otum se nipa baako di anim se okun ne di anim no anaba be di akire no nya ba ahwete
Enti dance boa in human collectivity bia no human society bia na se nya ba ku bia ono obekron a chen ye nyina na ye behu se ono na ye father figure so ono ne ye papa no ne ye overlord. Okay. Ye papa no obetuma ewo no ne man a odi so obia dane man ne ye yi baako ono ye overlord. Enti eyente ase amamuo no ente ase. Okay. So ne mejoro no overlord no yenya overlord ewo ahenie nkuamu anase ba bia yetimi nya overlord. Oh, abusunyam kura wo overlord. Ese abusuya panyin ni overlord. Abusunya panyin yo overlord. Class prefect overlord. Overlord. Boys prefect overlord. Boys prefect overlord. Nanado ye overlord. Overlord of Ghana. What you say? Obi ani tumi ekron eche wo mo a eche wo mo a ezi ananado pie na oba oye minister oye sector minister oye regional minister se obe sorry o ndi oye overlord sanete ndi abusuam kura no ye wo overlord. Okay. O no yire no ma no o papa no no na oye overlord so pesa oye so na ye overlord de ni ye wo mra bia ma overlord to me no eye to me minim say what me question na say a ye wo mra bi ya ye de ato ho no a masa ye se ye yi overlord a ni overlord na ni to me ekron che ahemfo a ahia nyina no etimi ma ni CPC ta na. Oh yes. Ye wo mra sa won say amamre eyemra so hunu amamre yemra nananom amamre yemra so ne mechiro no enti amamre so mra no ye friend a customary law no eno so ye court no egitum enti sebe ya basabasa ye emma oman no munti no se mu nyina o maba kosemu no mo gitum mu se sante hene ene ye mo panyini dia ene amanye ne mamre nhihye bia sante hene obehye no esese mo gitum so ne amejro no mo na majatum, that is your system and a court no protect sa system no because court no protect sa system no amaya basabasa ye beba oman no obe wait ya no kanade wait ya no kanade enti oman no mu no ye was centralized traditional states or kingdoms me fan say oman hene so hunu oman hene ye nyina yesom no ye de yensa asesem nyina ekoda no enti ewom se obia te asase no so de ento ye de asase no ekosom no ye system a yaje atum court e de ye adwuma so na empesem tro no court de ye adwuma enti assems crisis esi sa system no na ekoduru court a mo customary law mamamre no nhihye no na court no e de be ye adwuma. Okay, memisa we said ye kan yani ana ye tradition setup yaje atum say we any overlord on no nso de de ko na court o hwɛ no aye na on no nso no e wo mra bi a e de boa e ma wo mutumi no CPC ta na. Yes, oman no wo mra won say me catch say customary law no e ye adwuma e wo court say court mra even broni mra kora bebre ya mamre so ahunu enti ya mamre no so ye mra so ahunu e me so no e ye mra enti sa mamre mra no e court na ehu say ya mamre emra ya gitum. For example o ware ba say so opportunities e wo fie eno ye fie de eno ye friend customary marriage court gitum ena nneso ye wo abefo awade a aso dan mu pope yesi kusinsan krata e wo court no ne ade so hu eno so court gitum enti se me ware oba nam koye no ho ade wo fie abusua fie etunsa ma abusua gya
semi jao ba no odem kokota na court ye hwehwemu hu se me pass through sa processes na court be dia tum se me yere no enti semi ja no a me mfa mra kwan so nye de enya no na mpatade bi a ese court je ede mo ba no o ma ye de o ma je ede ama court be dia tum yankore we na yemra na memebisa wasem on se yenana Dormaahene otaka se ohene bia ken menye ne ken bia ni ha aye ohempopro bia eni Ghana ha me kwesi na mebebisa nti na mpese ye hwehwe saa ne nsem na oka ne bi meba bebisa wo saa me kosa no ne be firi we mu na me de aba na ba bebisa wo enti yenhwe yenana osagefo osiade yo agiman bedu ne nsem ni bi na yemra sir already yenana eta ekan ya osiso asiso a sir ohini bia eni Ghana there is no king in Ghana na de ba kwa na eta ha menzo nze okọ yenuanom domafo wonu page titiri e wo Facebook no ne ade a bon se ba bia Dormaahene be fa bia no the king of Doma no matchro ya na mizanze na mo se king bia ni Ghana ha papa ya na kan ti the king na mo sa de gen ene na kire sei ana mo hu ne mo ka na me gina so bi sa sei so sa overlord ene kingship e wo twa kan na two word no the same ana obi agina ne baby king bia overlord kasa so king no owo ana ayesa can say bia or emperor. We've heard of emperors Haile Selassie. What I say? And Menelik, the king of Showa. You see, it was in their history. Enti king overlord. Enti yena nan Dormaahene or ye king of Doma people, of Doma area. Obit ma kaso ye king. What I say? Ochi hene ye king. Yagbonura or ye king. Yana or ye king. O nemetrono. The Nairi of Mampurugu or ye king. Because Obia won the kingdom odi so hene. O nemetrono. It doesn't matter the size of the kingdom. Right? They say oh man ya yet me. President Nanado is a president. Nigerian president or your president. And so we over 200 million population. Right. Yeah, a little over 30. Won't mean kasa most yes anti ni dia nim no onye president. Sa so na won't mean ko kasa Togolese president no onye president. Nza Ghana yenso ye do so che wo mu. Yes, do so che wo mu ndi. So it doesn't matter the size of your country or the size the population size of your country. A system wa build there ye hunu se eye ahenie so hu o eye political institution bia modi dijuma e wo ho na oda no de ye dey sa respect no ma so ye ken meba mo abobon overlord e wo Ghana han bi ni ahwe na ma mmisa wo yansa me refi wo hene no onfa nche me ebi obehwe me refi ni din o kan asem bi o say abrofo no en me ne interview ba ko bi ye na anu kura wo kan say abrofo no na de sa na we paramount chief we king e de ebaye na abrofo no beba no o say na Dormaahene nsem ya na no o kan say Dormaahene so onima ono amu kura no o ye king oye ohempopro eti wobobo ya ene obeduru asante anu o kase de ntia ema otumfo de no emu pagya esene obi a oye king wa ha ne se eye king mampon oye king tapa eye king eti wobobo ayi paramountcy no e kire se de kane no omusetie no na wo mu na atena se no omo se yen abrempo ni nyina no yenyi okunni no wo mu ene omu yi okunni se otumfo enu nti ne di otumfo ne bae se ono ne tumi no so che wo mu de nyina enti ono no nyi otumfo enti ono no so e de che wo mu
enti Dormaahene sama waka se ohene bia ni ha no ono amu kra wo yo ohene ono Dormaahene na amu oyo ohene so onima enti sei na ohene ne akire mu ne kire eno na mi bisa se na se ne ohene no asem ya meken na se eye ne kwa so ano no onye mfom so oh mfom so bia nim won se political system no obia wo the political structure of it Asante system no and say ya ye keken ho ye bom no independently na yina obia dane man na ye keken ho bom obia won nsase o control mampon won nsase o control joso nom ne ade obia won nsase o control sante hene any absolute control over it se memfa say adododie bi epie firi mu a na saafo no abetena se aka so ni di anim oyewura no yenhwe ne yempe bi na yemfa nkoka ne mpaboa so a sante hino ntimi nka se momfa ni hina emreme so ni amehro no sante hino otisui kra no mehwe ne clip bi anam se Kenya se hoba bi yesi ekotu gold bi na mponimfo no ka se royalties no ma chemien sande emu ba ko bre no de akanem paboa so oba no zo won chemu num na momma ne ba ko na momfa ne aka nkokura mukru this is an indication say o no nim say momo de mo ho na mo de besom no enti ne kwan say o exploit mo obu mo kwasea because nkwasea bu no manipanite agrogu enti esese oye diplomatic na de hye no ahuso yewura ye di na chi kura no sa ono kura no odwene ye ho se yemfa we nkokora ye kuro dia ene sa ne ma nnemrem no ene ne manipa di wachi o ya krokro emfa because nya akonde biem ya no na sese ye de penipa ya krokro ena ye de penipa ye ho ya bono ho ahemfo edwane ba Asante mire kura me nya ne ntia se namasane di bibi ho ba bi omoso de o application Matesa Central Region hon so me pese me bokro ni di ebi ba no obaye na sabio oteatea no ana okoka se fosika bi se mo twam sika se o de ba ansa ma ya ma wa senka bi anipa ambeka se memba because minya enka de odi ka ba ye no on kwa me nkwa me ko na no jai sika wo je na wo hu se ese na mpempe o mine du mpempe so bi se ye de akrokro no nwini nipa enti ete sa memfa akrokro enwini no ebi kura na wo ba no kura no wo ba ya wunya ka sika nko oso jikaska na fako obi ani ho a yese abo didi kobo bia na so mbejo no wo hu ne yamejro no you see ni na no diplomacy bia na nema oye so wo pese ne oye no utiem no also betuma institute to the same thing so why ya de mama de na che ne de you see now so ne nam wahemfo so na o boabe nom ne ade na o de eno United Kingdom Appiah ye kwoto aba we say 24 we say mobile phone 1 CD 2 CD 80 de o free say ebe entice very good and ne kra no me no ye say overlord etim erezu ebo MOye paramount chief ota paramount chief etim bo paramount chief ne the new chieftaincy act I think 2020 abai yes ekrawa nkura me wo ha de but no ma man so to be bo man now want to say recently chebi o hene wa bo man hene ho na say o hene so ye man hene so create man hene ho so etika wo bo no ho a wo ye man hene ne nka kwanya wo ho saa no wa overlords ni bi aka ho mbo enkonwa no bi paramount chiefs no bi enka ho na no so se nka wo ye saa o ma adent ma wo de on person ye asembisa ani wo mo ade wo mahunu wo honti a on be so me yense na no se me ne ka me ka che so wo beto mo ni na aka ba ko penitia ade na monye enti no se wo blame otumfo a me no nya adwen kire se wo so wo saa kwanya no
ena utumi yo 2020 den eze mfinsia nan ni very good ena also no ebia ebe ye oya se obi no mbe yepe na nipa sumasi a me ko boa no ama wanya manhini se me boa no di manhini wie na se wa mama himfie bi wa de na me wo sa fies no na che se okra wo nye hu ni so no se o je hu dia o be create sa system no a ba wo be bo be manhini no ankasa be sane ama wo wa ye kese very good you see mami hu Overlords na ekurukura oni bi no na ye nam Ghana ha ye hu wo mu according to LI 2207 Overlords are so far omo ahemfo babo ahemfo ehhye basi what as we LI no ever 2013 okay the current one they mean but as at 2013 there ne ewo honi apart from utumfo no ye other paramount chiefs binom so ho omo ye Overlords Overlords no na che se be wo paramount chiefs be under them ye show mase be system no be no bajatum se sa ne be ye be de enti no na yiri om na didu so na yiri of Mampurugu or ye Overlord Mampurugu awo ahemfo ehye na se ye wo Yana of Dagbon ono so he himself a paramount chief or any area be but best system na gina tum say or a lord of laws ye nyina ye laws or kings very good nti or ye king of kings or a Overlord ye bene baje be ho atum sa o ye ho hwia enyi that is their system na Yabonwura of Gonja ono so ye Overlord owo ahemfo be 16 under him na ya na so 20 under him no achi ye wo Bimbla na of Nanumba ono so ye Overlord no one a paramount chiefs under him na ye wo Bamboy Koro of North Mo. These are Overlords omo the northern sector of this country so that is their system ya capture ha enti be no be system no ye mra no be de kire mra yofo no say yen dagumbafo ye system ni ye nyina ye paramount chiefs na so ba kope bi wo ma ohum ye nyina ye so ye system ni so capture it and ya capture nti asante so wo ni system say ye nyina ye paramount chiefs right na mom ye the paramount chief of Kumasi traditional area or you otumfo say on ye nyina ye boss aye be friend otumfo that is their system bajatum oya ho hwia ye nyeyi you can also establish your system drew say na ye mra o de be kire members of parliament na o ma ya jatum na no so abeka lie no ho so hu na me chiro no if that is your system you operate it like that na say wo no usuro say wo be ye bibi yete saa ma hemfo binom abehhehye wase ne kro ne ba wo hu say usuro say wo be bo bi man hene na obo ne man hene wo hu obi dwane o mo wa hemfie bi o enti o area won sase a udi so ana bia wabo aman hene be se 5 wom kane no nanka wote wa hemfie a batwe ho ahia obo man hene wi ya obi aye ogolo ozo mtima hemfie after okra men ko bi o men ko ho wa hu ne me so no eno ne ye hu bi a anti previous LI 2013 there eye northern ne Asante nko a Asante na wo Overlords according to this LI sanity so that is their system anti me twa say obekọ region foforo waka sa no anu no anti until say be a new one ya ba bi ebehu bibi foforo beka won de to asa 2013 de wani anti so o teba bi no kan so ki memfa say ye na Dormaahene ye kana semi
minim sense aseso area hopa bia wabo wamfie manhene wabo kyera manhene wabo abesi manhene wabo nkrankwanta manhene kufie suanom ne yekeka ka ho wabo be se amanhene 10 na behu se wo na oye omo overlord a otias na be jetum sa said that is their system being na be amanhene na nso no wo na oye ne ya reziwa ya de be kan airline no ho ne ya jatum se doma system no se nete enti sa wo nyo de sa na so obi aye ne de sa na se emu ede na se o san de akrokro na dom ne ba na eno so ukosa ne kosu ka ho a won se na wo de no anwe obi kura beka se bibi hye wani ase won de wo betea enkosi aga won te se na mdi kankan e ranka bi a wunim se sante hene there is no king in Ghana na waboman hene se sa na okan na there's no king in Ghana na waboman hene ya na anom so be man hene no be hye base no ho na ekreti ho no for ho no esa overlords na be wo no eyiyi wo mo ne ade a eyiyi wo mo wo hu ne me kire ho no na se ya na etimi yi aman hene bi no under him na se sa aman hene na be wo slave no abe under ya na ene yagbonwura no se nye sante hene ne kriti ho eno so sante hene ko bobo yes sante hene ne kriti ho na eno so ade na eno de onka se nke eno so yes oka over 20 oh yagbonwura 16 we were 5 nti ade na nke eno so de onka enti we na wosenka emma picture bi se ene yenso menso mentena se menso mo sa atumi ni dia na menhwe obi a owo sa kwanya na o qualify to become a parliament chief no na menya ne ntem fama no te se memfa se ye na Dormaahene ene mre ya aba se o ye paramount chief a utim ebo manhene nka wo abonofo no a be dwane ba asante no ade na se ba betebe nsase so ade no nka se ene mo mra na mem so mebo mo manhene mo mekam system no se odwane akoka bi de ho ne ompe ade na nkonko twebe meka wo de no lawyer prof omo kokura dade ya santene ama wo mo so mo hayi kura me de nka me hunu me kwara adwen se nkenye elite se opanyina wo fi nka betumi sa no mo di nkomo wo mo ko enso betumi asa babak that's right eno na make say no panbono movement na washas ye no it is not wrong to say obeka say oka don bia bom for development what you say ne say opese mu odwom kra na mo pelu a ese mo nka mo homo yet ye program aye nka bom ye won ya all control camera na wo ye host na wo be some questions na mo me answer nka bom na ya ka bom na ma program no ekoso anke nwa man kentimi nye kentimi ye enti enya wrong say bonofo mbeka so ye kan ho abom for development it is not wrong oh na me chiro no so that pambono movement no is not wrong but senamdi kankan the way ya na starting as a time be ebema wa feeli ebema na fail in the sense say ne American oti a be on changing the style no ebema wa fail in the sense say na ya na owo dumasu yi wasi police station project no ade ne bottom sika ye e de son ne man a e ba say wo commission bi a okofa awe say be grace occasion no as regional house of the president won say asema wo kan no media for a ode be ba ho senka be ma na adwuma pa wa yank obenya enne se wunhu no se wunhu no because ne na Dormaahene wasem na wo kan no na be ye issue of media concern so papa fans and drop for three o mo ka se ne dan ya o drop for offer be otu abeka no ne publicity no kura be de ato nchen because when him say wasem a wo kan no
emu odura no very good ti papa na oye na de ankasa no ana wa mo na nyamfa so bia dina nke sese oje ha obi ayi ade kama be wa brochire be hu no na Ghana fo hu no na ye bon gene so se na nan wa ya ade na nan wa ya ade na o number bi obi a de nsa ebetene ne so no ye say no say enu ni ho obi ankai wasema o kan ye na o hwe YouTube o Instagram babia enu ana amanfo tie na na de akura bi amoni din oh akwaji shine no edi de we kan say me na Dormaahene nana mentan wo na mum unity na wo pe no eye na mum approach no de na se belu aponcha da ho e be pai o refine no a nke be boa prof any first na me sorry ndi they am this they say you see na Dormaahene onu tumfo asantima mu ha de se mene no nka megro ha pa because what wonum tu say otumfo na tena nkonwa no emu 1/3 eye wo moja etinka ha ne say nipa na me ese me ne wo problem no womo a womo ne wo no e fa ye me ankasa moja aduana o de aduana moja no me kosumja me kokumawu me kose o sasra womo ebe wie no na Dormaahene o ka etwam kumase abonto so ebe boaje so na Dormaahene na ekono na Dormaahene na ekono na popularity no ma okra no wasanteman no mu no o be gidi kra ti because moja afa na won na tra nkonwa mu de isi wa moja wo ha no wo busunafo wo ha o yo program a won ne ntem enye denti no wo twa wo busunafo na abo e ma wuntimi maha o te wa moja no ka program bi anka anya hwe so tumfo kwanti man ka asumnya asumja etimba gamanche a onye sabi otumfo ni moja bi Central Region Ogwaman na onye ni moja bi direct ni moja tese o ya aduanani we timi abefa no kwa Accra we so befa na ko befa na ko Cape Coast o de da bia wo ne wabusuafo no ete ado amaso why onti meminim se o refine way no a nke beboa no ankasa because we ase a etimi ade o media na yeje nipa ote ana dance boa ubewu ye tumu taase se de kura bepro ye wo mo da aka mu ade o mu kosie wo mo so sa me ka na ta ni nyina adwodwo sa na te ubeko ntiem besi daben na ono yonko nipa betna do amaso se ye me tran do amaso a se me no tumfo betna do amaso a ede akowu de na we yan firi ade bia wo ye bia no anamon bia nipa wo tu bia no bi so se na ebe wiem sen ye na Dormaahene oyere eye ahafuni se kukuomu be ya santefo hotel ono akura campaign enti nia wo ye ya wo de asantefo atotankuru ami omma ya wa obi china akonwa bi beto wo kukuomu na waka se because oyere dia na so ba na so frade sia busuamu a ne matimi di akonwa ma ya de shepa enti wa ko ka se akonwa so be ya prapre na Dormaahene ne bai asantimema wono so besom sikadwa ne papa se ne ositie ni moja no bi woni mu na ho no so ekokon otia no otia wo ma akora anko onim hwe sa ateme wo ne ma wo ye nyina wo no ebi wo nim hwe wo mtom be me de da me ka se china wade hie bi a o ye Dormaahene o sorry na bia no ye presidential material how we to lead both MPP, either MPP or NDC. Ebi nso ho papa. Ebi nso ho or lawyers, or professors akese bi no betimi adi o minor nim. Na se ne one santefo te ado amaso. Se china Dormaahene bi trinity on the ticket of NDC or MPP. Na santefo te anu ka akwan fi Dormaahene kro. President masa ye be to te ano. Na ade a ye na Dormaahene ye no sunsun aso no
enye ade bekitu abi o oh adio mem teacher o kire ma de o se kwadu anamon bi a obetu bi abisa ho se na ebe wiem sen na ebe wiem sen sa question no ne SSO di kan bi so ho first ansa na obetu a watu what is here no bi betwinity na ne wo ye no na wakotwasa bi ato ho so ofri Dormaahene grow bi kra na ofri wo wabusuam direct pa ofri osagefo na busuam ne oye osagefo ba de na busuani ba nso na bia na nko ye candidate bia osefata ono betim de omanwe akoba bi ese mi bedi ade mi bedi akosom sikadwa me papa nso e wodomaa woni sikadwa nka na eze no me beyi mi papa ama ana me beyi mi babia me fire nso ama you see enti no chase on change ne o sesan be boa no prof ya da sepa mama remfi se otumfo mfinhye aduonunum no oni nwie abrofo no de nso obedi enti oguso enche apakan a ye kosoa no ingilisi mamu no enna ya na ye ka no se ntowobo se oyi okusie se oya akrante oyi otwen o saade entopreku o saade no entopreku da ye kosoa no ingilisi mamu enti no abo bia so pekasia ya wode no ho do preku enti wode sebia kroto abo aye kokosachi wo so de jimi epenyi nche border so tinti ne ho nye aye friend say abofo akono no akokun no akore enti bata na enwa hyase na nyini nada na otope na fa bu mai enti nkada ne ho nwa hyeba nchena aba na se na nyini nada na otope wachiko na fa chechire wo mai sabe friha titimu metan we michiriwe no emfe nkosi ba bia dade lumba ne boye enti moma yenhwe na yemfa odo entena na odo ne de tena ebeboa enne wanam a wobetu no wanwe a ekina akoka wo babi keke sapon eyenhwe so de yesore so ne akọ nanka odi hine yi nanso ne esi mmire bi ewo ne busuam bi kura na satam ne yenwo no enti enne aka no ama watwe ne mutan ne betena yepe odi enye otumfo nso ka se de waka no emra no onya de to wo sese neti a kotu bie ni ho ocha me ba ko be se ene se kokotu de ebu ma wi a no atokutokuro na de amajeje no nu osai na de ache midi ne abusa pani ogusu adumi ma munyina mo ene hwa awoja sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya